Anya laki din! Dakon, bakit? Nasapak man na nita nagawid. Nay, apay ngay. Alas 4 pa'y lahang iti malam. Awan pa'y la alas 5. May mayat matlang na masapaak. Tapno sana ka marabian. Kat, si Goodmat ang masipsip ngatan ka. Nang runa, no adda pa'y overtime yaw. Awan overtime mita, bakit? Iso nagpakada ako ni J. Bakery a pagpapayak. Jack kayat ti masip ngatan iti dalan. Ngam sayang mat ano maksayan ti swildom. Isupay mat ati may sa oras. Bayamon. Basta sa anak a masip ngatan. Nasaysayat matlaeng no masapsapak nga gawid. Tapno matulungan ka nga agluto iti pangrabian. Sige, mangkita kan iti gatangom anateng Elsa. Pasig apres ko anateng dagito isursur-sur kong. Day taman nga rod sitaw, Olive. Tas sidaan mi no rabi Iadobok man. Sige 50 day tamay sa arepet. Sige, mangala akon iti 2 arepet, Olive. Ay aguray ka. Kanayon ko ngamin amasabat nila kay mo no iti malam. Nagsapa man nga agaw-awid. Wen, di na kano kaya ti masipsip nga tan. Isu nga agpakada ang masapa iti trabaho na. Ang mga numabuteng amasip ngatan Ngamin, kunada nga adda kano alalya iti ayan ti kawayan di takalsada nga agturong iti main road. Wen, kasla nang agkudaytan Wen kano Elsa. Adda kano agparparang ijay nga alalya. Ngam apay nga italang day ta adamag. Wen nga agpaiso. Nalabit nga italang agparparang Adda kano kayat na apagparangan. Adda metay di na kayat apagparangan. Day ta nga tatirason, no apay ang masapsapang agaw-awin nila kay ko? Anya ko mga rod ngay, no saan aday ta? Mabuting nila kay mo, nga ang mga no iso ti pagparangan tay alalya. Lakay, mabuting ka kano iti alalya ija ayan ti kawayan, iti dalan manipod highway? Wala. Sino ba't sana mabutang ngay? Anya, ay nadado, takarot ka mat gayam. Sika man ti makakita iti alalya. No di ka tumaray. Saan ka maputeng? Anya ka lakit din dado. Apay, nakakita ka aya iti alalya tapno mamati ka. Ay, jak lakit di kaya ti makakita iti alalya. Adda di ta malikudam! Ay, bakit? Ay, ipatan na, marakop ka mat kanya. Kaano pa nagbaling ka atakraut na daw? Anya ka di ti bagbagam tatang. Kunan ni bakit mau amasapsapa kanya gaw-awid. Di mon orayan tala 5 aritiram. Ngamin, mabuting ka. Nga mga no agparangken ka dyan, alya, iti kawayanan. Wen tatang. Nakabutbutang met. Sapay nagtairak. Kat babae ka no, tay agparparang. Amangan ngayon kurso na daan nak. Ay na, di nakapagan ano day dyan alya. Basta, mabuti nga tatang. Ne, agawin ako na. Tadyak kaya ti masip nga tan. Urayam amalutaw tay tinula, tamang iyawid kan. Imbaglaas si dain yaw. Saanan, inakaon. Sana bale. Ta nagbalsigak matan iti pagtunguyo. Ay itulod kantong niya gawid. Ta urayam tay malutluto at tinula. Uwan nga rod tatang. Isu nga rod anang parti iti manok. Tay balsigan na kami kininanang mo iti pagsungrod may. Sige nga rod tatang. Urayat ti sidaan nga ilutluto yo. Ay, kasla ka ba't latik ka nakimpot kanya kaon dadaw? Uwan tatang. May matikas tao tapno sweet. Anya aswait. Di ko nam kiday, mabuting ka. Nang runa, tarabain. Adalang nga tatang. Ay tilukod to yan. Tatalaga, takraut. Darasan tatang. Itan! Ay, tatimarayan. Ay, pakawanay. Limalakyan at a crowd. Ayan tita crowd niya asawam. Aday Jessilid, tatang. Naglayon mat i-Jessilid, itay simmangpet. Aginanakan on tanabannog ang nagtartaray. Adtaw iti tinula, asi daen yaw, anak kaw. Agyaman nak, tatang.
Nagkuyog kami nga imay dito, oy. Kinuyog ko tamok amabuteng. Ngam idin nangag na ti taguob ti asaw. Timaray kidain. Ha? Hay, jak amaw iti day tanga nakaw. Tatakrot matayin. Wan nga rod. Mala, inakaon Elsa. Mangan kayaon. Tainyag kaon ti sidaan yaw. Agyaman na, tatang. Paray, adda ka no overtime tayo. Agingga ka no alas 11. Ay, sana ka mabalin, pare Fred. Hindi kayo latan. Apay nga Sana kaya't ni bakit ko amarabianak. Iso ka di nga alas 4 iti malam ket agaw awid kan paray. Uwan pare, kasta nga minti kaya't ni bakit ko. Ay, sayang matimay sa oras mo no kasta. Kan ti overtime tayo ita. Sana balin? Basta sana ka marabian. Ngam kasapulan ka no nga overtime tayo ita pare. Taado apan disal ti order. Ket nasken ama i-deliver iti nasao nga oras. Da kayo latan pare. Agunget ngamin ni bakit ko no marabianak. Lakay, inka man pagkatan ti half kabanray sa ginatang ko. Aday di paraangan da olive, inruarnan. Imbagkit di taada asidag a paggatangan iti bagas. Apay ngamin nagimatang ka iti di mo mat kabala na bagkatan. Kan apay arabi ipay agimatang ka. Kasangsangpet nga rod ni olive itay laeng. Inubigat taon. Saan tayo nga roden amangan ita arabi Awagam ni Olive. Tabagkatan nila kayo na ngayag dito'y balay. Di ka lagbain. Adda ka lang nga roden nga agbagkat. Masaduta ka, Rod. Si kalatan na. Nya? Inak maturugan. Uray sana ko namangan. Ina ko ni Jayseled. Hoy, dato! Inka bagkatan tay bagas. Tapno adda may saang. Mga laklang iti dua salop dito ginatang ko ken ka bagas olive. Tani, di mo't kayat nga umay bagkatan nilakay ko. Amangan mo't no mabutang tarabien. Wan nga rod. Ngam inrason na laang nga masadot ka no. Iso nga uray saanin amangan. Anya? Ay, anya lakit din nila kay mo aya. Tatakro. Ay, wan nga rod mare. Sipod nagdinamag nga adal alya ija ayan ti kawayanan di taddalan asumrak diti purok tayo. Kat managbot-bot ang matan nilakay ko. Nakaluto ka din, bakit? Mabisina kaon. Oh, kunak man no saan ka namangan, tamaturo kalangan. Mabisinak nga rudmat. Ibabaon ka itay amang bagkat iti bagas iti balay da olive. Ngam di mo kayat? Ita, ibagam amabisin ka? Mala, ingka maturog. Tada kami lang kadagiti anak ta timangan. Hindi bakit mat? No paikit di akasta ka No katrabiin. Kabutang mo. Ultimo anniniwan mo. Kasanon no makasabat ak iti alalya? Ay, amangan no ipatay kaon. Laklakayan. Makapasuron ka. Takrot! Ay, sayang pare. Awan na iti da bonus mo. Sayang pa iti bonus mo kuma. No naki-overtime ka kada kami iti kalman. Bonus? Oh, imposible nga da bonus yu San man pare? Nakuna ni boss nga da ited na abonos kadagiti naki-overtime. Ngamin, nagsakripisyo kami kanaw. Ta imbis nga agawid kami para iti pamilya may. Ngam pinili may tinag-overtime pare. Ngam siya, pare. Pinilik ti pamilyak. Mas importante kanyak ti pamilyak. No siya Mike, importante kanyak ti pamilya. Iso nga nag-overtime ak pare. Iso pa iti overtime pay. Ken kang runaan na at dagayang bonus. Uray na. Jak pagan ano day ta bonus. Ti importante kanyak kat makadanak ti pamilyak. Iso ajak kayat ti ag-overtime. Iso ka di akanayon nga alas 4 ti awid mo, pare? Huwin pare. Tatalaga sana kayat ni bakit ko amarabianak. Kailiw nak ngami nakanayon, pare. Elsa anak, ibaon munto man nila kay Mau. Tao may nabagkatan tay natang nga inlasin ko para kada kayaw. Awit ko man ngam nadagsan mo. Syaklatan Nadagsan nga road. Talo ang nagdadakkel a karabasa. Ken addapay kamutay ken daduma pay anatang. Sige nanang, ibaon kunto ni Dado inton sumangpet, tanapan nagtrabaho. Sigay anak ko. Agyaman nak nanang, tadalatan at nateng ay itidyo. Sanin. Into nagsapalangan nga inakbagkatan ti kunam anatang nga itad ni nanang mo. Dadya nga roti si daan tayo ita. Numapanak ita.
Anya nga oras to ngagsubliak. Imbag no awan ipaaramid ni nanang mo kanyak. Diyak kayat ti marabyan. Tamabuteng ka manen, amarabyan iti dalan. Anya nga iti amok. Ang mga no makasabat ak iti alalya. Takunada mo't ngagkatang-katang kano ti alalya. Ay, anya lakit din ti kastoy nga asawa aya. Ala, intan, duatan amapan, tapno adda kadwam. Sige nga rod. Intan bakal. Tulungan dak pa'y biit amang ukis dito'y lubyas. Tamapan kunto ilakaw inton bigat. Nanang, agawid kami kuman. Tamangan no masipngatan kami. Agururay dagiti anak may. Mabiit laeng dayto uy. Alan tulungan dak biitan. Nanang, tulungan dakan. Ala dado, tumulong kan tapno mabiit. Bakit? Umunaksan? Apay ayang agapura kaunay dadaw. Agururay nga ro dagiti anak may, nanang. Ti kinapudno na, nanang, mabutang ni dado nga amangan no masipngetan kami iti dalan. Taamangan no adda ka no agparang nga alalya. Anya, apay, mamati kayo iti dayta. Nabartek, jay naggapuan dayta nga istorya. Kuna na nga adda ka no nakita na nga alalya ijay ayan ti kakawayanan. Ngembartek na laday jay. Kasanon no adda? Nanyalakit din aya. Istorya lang dayta, dadaw. Istorya ti Bartek. Iso adi ka mamatpatay. Darasa bakit? Rabiin. Sana bali at adamot si daon dagiti anak ta. Day talang manganan ti aramiden da. Tanalpas tametten anangan iji balay da nanang. Di kan sumana Darasam kit di. Oo, di ka agapura Kita ang tadalan mo. Darasam ko nakmat. Ang mga no makasabat ay talalya. Adda alalya! Hoy, dado! Ay, talaga atakrot. Binutbutang ko lang. Ng timmarayan. Dado, ayan tayo inawit mo anak kasako anat natang. Diyak mo. Naibatak-matan. Natulid sa amat na ni bakras. Anya? Di nakasangputak. Malagip ko nga dagam awit ko anak kasakaw. Ngamawan matan. Ayan na nga rudan. Diyak mo Naibatak sa amat. Ang mga no natulid ngagpaiso iti bakras. Anya? Nagpukaw kamot ngamin. Kat kunam nga dalalya. Di timaraya ko. Kasta tinapasamak idirabi Olive. Iso nga ita, siya kung tinangyaon dito'y sako ang naglaon itinatnateng, manipod iti bakras, tasayang mo't. Imbaglaangan tasaan anaunag ti bakras. Kay dang nga kamot ita, Elsa. Amom lang arudan at akrot nila kay mo. Binutbutang mo pa'y lang. Masurunak namin. Ngamaditikas niya, Elsa. Ngamin, ad-adang agbutang. Makapadakis kan kwa na. Ay na, masurunak ka talaga kanila kay ko. Ay, isinaksan. Si kamad gaya, Milsa. Makitsinda ka? One Fred, apay, awan trabaho yo. Ngam, simrak mat nila kay ko. Adalay may ko ginatang akasapolan ni Jibeker eh. Un gayam. Amom ka day. Sayang ti bonus sa maawat ko manila kay mo. Di nan tumot kaya te overtime day. Tadi mo kanu kayat. Ti kayat mo kanu pay. Kat kanayon nga agawid a masapa. Ta kanayon na may iliw ka kingkwa na. Iso a kanayon na nga alas 4 nga gawawid. Nga oray pay nagadupay lang ti rumbang nga matrabaho. Ay, sana pod no dahita. Anya ama ililiw? Ay, sayang may ti bonus na kumaa. Mamati ka man no saan. Ngam adasag 3,000 a bonus may ang nag-overtime. 3,000? Wen, Ilsa. Tako na di boss may. Nga italaan nga gitay. Ngam dagiti nagagitlaan nga overtime tinik ka na. Dagiti makita na trabahador na amang isakit iti bakery. Anya? Gapo iti kinatakrot mo. No anya laditan ti rason mo kadagiti kakadwam, tapno masapa ka laang nga agawid, ken tapno saan ka nga overtime? Tijak magustuhan. Kanakababain, katikunam akanayo nakamaililiw ken ka. Anay ko. Nagpigsamat tanday di atong pa. Siyak pa yan ti rason mo no apay ang masapsapa ka nga agaw-awid. Imbis ang mabuteng ka ang masipngetan, tama nga no makakita ka iti alalya, mangibabain ka.
Kuwa, bakit? Kan sayang pa iti 3,000 kumaabonus mo no naki-overtime ka ide. Isupay ko mga igatang iti gatas dagiti anak mo. Ngam gapo tatakrot ka. Saan ka na nag-overtime? Hoy, mangibabain ka talaga. Ibagam akanayon nak amaililiw kan ka? Iso akanayon nga alas 4 ti awid mo? Pwe! Ha? Sana ka mailiw itikas kan ka atakrot? Mangibabain ka! Kuwa. Manipod ita. Sa balin ti pagiddaam. Di kan umababay kanyak takrot. Ha? Maturog ka ni di kusina. Mawatap! Ha? Di kan kayat na kaida! Anya? Ay, anya laki din na ya. Una yan, tadi na kan kayat na kaidan ni Bakit Mao. Saan anasaya at agbalin at akraw, no di ka labanan, tapno nasaysaya at tipagpanagan. Anya laki dyan. Malah papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Al-aliyak! Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.